खुमजरी ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबी पुनमुकु तराम नोंसे बोलोना हजिक अहनबद मरुब पाव पिजरी ngamkhai gi che naba laite boundary pillar hongdok hojing tokide haina manipur amadi india government na phongdok krabasu ISTV news na tijin bedadi khenaba leire haiba chapchana khangam le ajima pungoi ba paw sadong pijari ngamkhai gi che naba laite boundary pillar hongdok hojing tokide haina Ministry of External Affairs Minister of State for Home Kiren Rijiju Manipur की Chief Minister and Biren Amadi Wathok asigi matang da semkiba High Power Committee की Chairman su oriba Revenue Minister Karam Shyam na phongdokrabasu ISTV News na tijin badadi khenaba leire haiba chapcha na khamangamle hiramasida report ama aina hojik leijariba mafam se hojikna Myanmar oikraba aduga matamamada Manipur gi boundary manungda ngamkhai manungda leiramba adugumba namjumpha amadi namjen loki tainaba mafam sin English ma chanipan mathuraga tarukta British na phongba survey report ki matungina mafam sidagi yet omda yard chamaga kulom chalaga Manipur gi ngamkhai se leigane haina akugi yamna mayak sena thambirame hairiba wafam do ngasidi pura tayuna wafam da yet omda chalaga leigadaba boundary pillar do ngasidi oirom da chalaga leirabani oirom da su phanayamna phajana changchali aduga akhone GPS tharga yema matamda mase chapchana chumme haibasi mede akhoi ngasidi tacheng tacheng na khangba ngame In lising amaga samapon humdrama thoida Survey of India na phong ki record ki matungina su piriba latitude longki chu chenaba ure masina khangye akhoi matam matam gi matungina akhoi gi boundary pillar hongdong jin tawe habase masina yamna mek sena khangi aina hojik leijariba mafam se wathok oiraba boundary pillar number 81 ma khongmaktadane Survey of India na 1971 da phongba record ki matungina hariba pillar sigi oifam topa latitude amasung longitude che 94 degree 19 minute 19.24 east ni aduga latitude na 24 degree 19 minute 45.041 second ni north ngasi akoina GPS tharga on bada phangba reading na 24 degree 19 minute 41.7 second north amadi 94 degree 19 minute 20.05 second east ni hairiba reading ani sina mek chengna takle basi chawrangna second mari mari gumki changda north amasung east da chenare haibasi mek chengna khangba ngamba wafam ama oire hojik lakchaningi wafamna hairiba laingaki yaitong khamdongba singsina piriba thajaba piriba adu makoina phongdoiba wafam sina chungadra khunjana hairiba sina chungadra mediana phongdok chariba sina chungadra haibase masi khana ningai oire amaromdana amu una mangragani haibase mek yam sengna khange aduga hairiba boda pillar sigi IT1 sidagi IT amasung IT2 tana chatkhiba matamda maigai khitang thaidok thaijin tawkhiba matamda Manipur gi yamna maman yamlaba magul leiraba lam kayama mangkhigani hojik miyamna una Manipur ngamkhai mangangadra natragana India government na Manipur government na haibasina chumme haina lawraga lamse akhoi khutagi adum chalan kigadra haibasi miyamgi mafamda sinajari matangsida miyamna kanada kari haibayai kari tobayai natragana sungtau tawdana mangje sunoina akhoi khundu aga thamgadori bara haibasi Miam da sinajaba wafamne ISTV News ki dama chongthama boigaloina na paudamjaiba Richard Ranjan border pillar number 81 ko thakuno Kaisamthong Kendra gi manung channel leiriba Kwakethel Bazar da leiba hanagi Kethel sang ase matam gi lengakna ningthina yengsin biraktabana ngasidi matam amada hekta kintharakpa yabagi fibam da leire Nong khajitang subada kaithel sang asigi mafam kaya nong yure sang asigi RCC pillar kaya su phibam soksin lakle amaromda sang asigi makhada mioi kaya na hotel yauna tongan ba polam kaya yonduna hingnabagi lambi ama oinari laingakna athuba matamda midiyeng changbiduna kaithel sang asibu matamga chunaba mongda semgat haningbagi apamba kaya kaithel sang asida lakliba amadi
पोफम फमलिबा मियोय कियाना मरी लेनब सिंगी पुंगिंग चिंचिलकले अमरोमदा ख्वाइरमन कैथलगी अकोइबदा स्ट्रीट वेंडर की वाथोक अमल लाक्लिबा असिगी कोहन्नबगी लंबी अमा ओइना क्वाकैथल बाजार लेबा कैथल संग असिगुम्बा इम्फालदगी पंगलाप लाप्तना लेरिबा कैथल संग सिंग मतमगा चुनब मोंगदा सेमगलबदी स्ट्रीट वेंडर सिंगी वाथोक असिसु खरा मखैदी लोइसिनबदा मतिंग ओइगनी हाइरी मरी लेनब सिंगना अथुब मतमदा कोक चुंसिनदुना थबक पाइखतुना क्वाकैथलगी कैथल संग यावना इम्फागी अकोइबदा लेरिबा कैथल मचा मचा सिंग अथुब मतमदा सेमगहनिबगी अपाम कया पोट लेबा लाक्लिबा अमदी पोफम फमलिबा सिंगना थमनरकले सही असिगी फेब्रुआरी तांग अनिदा मोरे की डीसी रोड मयादा लेबा वेतुक सिंजिंग विलेज दा सखंगदब खुलाई पाइबसिंगना नोमैना कापतुना हालंबा मोरे वार्ड नंबर 5 दगी मोहम्मद खैरुर रहमान लेखिदबगी मतंगदा एक्स ग्रेसिया ओइना मणिपुर सरकारना लुपा लाख 5 पीबदा यादुना टेक्नोपल की डेप्यूटी कमिश्नर दा सैंक्शन तौनबा खंगनख्रबसु ngasi फावबा सेंफम अदु फंगबा लेत्रि हाइना इंडो म्यांमार वर्कर्स फोरम ना खंगलकले हजिक पावगी मनथना तेमब्रम ब्रेम तनुसरी Winkies mini Swiss roll and bulak laba. Pumnama slow motion at the moy. Punsibu can kiss some to the pewdana. Papa, quick zone gidi tatis college di. Mamal suma pang puding jamane, Yosumang or pista salabrina. Adusumatata, superlink footing of a mamum piricity. Tas electric run notion, Bogumna, you got this in there. Do the Sanagi mood youngness in Viandre. Winkies mini Swiss roll and bulak laba. Pumnama slow motion at the moy. Punsibu can kiss some to the pewdana. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu June thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba July gi tang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta Old Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur. Nati chat lagi ba, please I chat lagi ba. Election ki matam loy krabadi, adu tuma amu unaw phangaro. Asum tawna mango season chat krabada, adum haina Winkies mango Swiss rolls adum phangaro khange dana. Jolip 100% natural syrup, amasung capsule. Yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singi damakta Jolip capsule chabiyu. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Nati chat lagi ba, please I chat lagi ba. Target ki season loy krabadi, adu di ma amu hana unang phangaro. Asum tawna mango season chat krabada, adum haina Winkies mango Swiss rolls adum phangaro khange dana. Saraswati Coaching Institute Singmirong Khonangkarak Info. Admission open. Class 11 Science Foundation course starting of class 16 July. Medical regular course NEET UG 2019 starting of class 25th July. Special futures. Supply of the study material from Delhi. Weekly test strictly in the NEET pattern. Free studentship secure mark for 80% and above. Hurry, limited seat only. We nourish your futures. Break itong maya butara moksuri asing makata boxing pizari. Board amadi council ki makada handak pangthokiba class 10 amadi class 12 ki parikya da kom MIL language da makung matang tarakhraba mahiroi sing pungning thogot pagi thorom ama ngasi chingmirong da leiba adim jati da pangthokre class 10 da mahiroi chamaga nifu manga amadi class 12 da mahiroi nifuna
कोम लैंग्वेज दा परीक्षा थाबदा माई पाकपगा लोइनना मार्क वांगना फंखिबा महिरोइसिंग पुंगनिंग थोगतपि थरम अदुदा कोम लिटरेचर सोसाइटी की सेक्रेटरी के मांगपुना महिरोइसिंग पास तौरपगी चांग असी येंबदा कोम लोल असी मसक थोप लोल अमा ओइरे हाइखि एकोई कोम की फेलिटेशन अंगांग सिंगी क्लास 12 का मैट्रिक पास तोपनी मसी एकोई सकांगदा साइकुलदा अदिगे चुराचानपुरदा कैरापता लोकताक प्रोजेक्टा खोरेंताक तगी लाक अंगांग सिंग लाकपनी मसी लोल असी एकोई फजन चाखोलब एकोई की आइडेंटिटी एकोई की ट्राइब असी हिंगतनबा अची होदबनी अदो जेंगो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज ला मणिपुर की लोल असी पुन्ना मणिपुरी यावना 38 यावे चामा कुनमाथोइदा मारे कोम असे निफु मापन यावे हबा एकोई ट्राइबल 38 यावबा अदुगा इंक्लूडिंग मणिपुरी यावना अदुना लोल याम चाखतपा पुनक तोबुसी असिगुम थबक तोरपसिदगी इंडिया गवर्नमेंट जि मसक खंगलकपा एकोई की आइडेंटिटी से मुतनबा समनारे हो नोई खंगलमनि कोम जु हिपाबदि एमएलए काबंग ममांगे द कारगसुको अदुना एकोई की जाति एसे मांगदनबा प्रिजर्व तौनबा अदोंगांग सिंसिन लोल असि खंगलागा मथंगदा एकोई मतुंग इलकबा एकोई लोल असि हिंगदहनबा असि इरमदम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पवाबिन सिंदुना मंगारक सुबा अपुनबा अपोकपा अपुपी निंसिंग मना पीबगी थरम ngarang nungoi awang lekai community hall la pangthokre thormadida khunjapum jila parishad ki member thangjam angobi organization ki president n selung sombung jila parishad ki member irumum ravi chandra sombung ki sdo ngangom jogendra kuman amadi bgr velocity ksk gi proprietor n devena chingmamiyo kya nasar yaki खुंद्रापम अमदी लमलाई केंद्र दगी क्लास 10 की परीक्षा दा चाद हुंफुतरा मंगा की बथक तक फंगलकपा मेहरोई कुनग निपान दा मना मतुम पीदुना पुनिंग थोटखी हुंफुग मापन सुबा वन महोत्सव का मरी लेनना युवा भारत मणिपुर BST युवा भारत इम्फाल ईस्ट सिंधुना कैबी कुमुदा डेवलपमेंट कमिटी क्लब अमदी महिला पाइबी सिंग कुसम नदुना कम्युनिटी हॉल की अकोइबदा उ चरा कया थाखरे युवा भारत मणिपुर की प्रेसिडेंट सगोलसेम परमेश्वरना योगा सानदुना मसामौ फन लेननबा पाउजेल पीरिबा लुप असिना हक्सांग फन लेबदा असेंग नुंसित की तंगाई फदबा लेबना उचारा सिंग असि थाबनि हाइखि कोइना ngasi तौरिबा उपांबी क्या थादुना मियोइबगी हक्सांग उ फनबा अमदि एनवायरनमेंट बु तरु तराना लेनबगी पांदमदा सि संगसनजरिबा मरोइबा वखललोंदी सोसाइटी अमदन लेबा मतमदा इसाउ फबसिना ख्वाइदि मरोइबा वखललोनी हाइबगी पांदमदा संगसनजरि हसिलो शेलपद मरुइबा पाम कोना पिजरी ngamkhai gi che nab leite boundary pillar hongdo hongjin tokide haina manipur amadi india government phongdo krabasu ISTV news na tijin badadi khenab leire haiba chapchana khamungam le hojik phabi oina di ISTV na pijaba manipuri paw matang sida lusinjari miyeng tabirum singbo amukana khulumjari